na so Asem Mpe Nipa na ye pen poma sibre na ye mfa ema kobo de he was kobo de he na chese bibia di ho a ehye botonim kapne oni bi kura lo pipi was le bubu de he enya asem ketwa e wo dwumadie we so okodum asam wo yan ye behwehwa afidie ama tromo bedi akopa bibidie eya Asem Mpe Nipa ye ne dancham so ye dansuo mu so Asem Mpe Nipa ye ko akoyanim enne obete wo mono asam wanka the nation zanker watia ne nan achi ekakra anote enne ye ko akoyanim pa wona odi dwumadie ho chame na producers ya wode bi beto aproso ne nya bi ekusa ne famu aba na ye dwire bi ho ne de bo ye brada chan kwama bi se asemi beto ya yetumi gina so na yetumi de sigina ye papa no kwanta bisa Isaac ye nyina kwanta so twemani ne zo hwa na ye begina kokosachi ye bo Fletcher wono so atu kwan kakra okohye hwehwemu kakra de aba na Sompa Asem Mpe Nipa medical ka jo se dwumadie ye hu ya ye nka eno tie o se ye kɔ me ye kɔ ekoye investigation na ansana ye tumi de aba afidi so eno tie kokosachi ba bibia wo bia no sabre no wayiwe na dwuma so beda ho de a mitumi kire kwan na wayi pa obon hombodin wo sa kwan so MCA Unisis obo adwuma pa Azuka enso ewa ha ne fa ye Nigeria ni fa ye Ghana ni okosua ade na mse omo amakwan kakra ni nyina ye TV ho anwoma mfidie ho nyoma osuasua no de abeboa Tarawa Media enya asem ketwa oni school fees omo ebo mo hombodin pa kofro bofum pa bema asuketu am yi pebre na ase Aboagye fosuo ni ti fosuo mini funtum pa katachie srebia bonchina na atwetwe kodi awo ya twam yansan ne yakosa mina metie adwam nam de Sompa Asem Mpe Nipa ekoboshe asase so kan champions campion wo kiti kriki wasi akokɔ wo mu ya yenwro ne mpaboa de biada yako akoyanim yenim ten enne eye yawada enne yenwom ekasa enne yenwom no abrante magide de nwom bia wo suesu ano enya asem ketwa no enne ebe brew enne enya asem ketwa kura mrante ene ne kasa no enne mrante ene ewufi ha enya asem ketwa omna sama bibia boko de boko fu kete chobema otenene no Nekro beso me dai. Okay. De be obi anya me fa na kransie. Amen. Infinite. Kata chodi infinite da. Anokwasemu. Du me be ya na emoden nanso oba na dan. Ade e friend wo de be ame papa ajapoku. Awo se chebe poso kan o se kwaku. Ewu hu nti unu obi ya de na so nti ase gya no. Okay. De gya no man nko. Na de so be ye no onya nanso ewu because obia nwa owu be fa na o se gisika ne jame debi no wajana mana koda odo be ko it is a kanipa tenoma bi ase a ofosu ni kwa se nkase be mpredwasa ye twetwe sa anokwasem because one dipa bon chen bibi wo wi ase dipa ye bon chen bibi ena me unime dia me de ba ye wo awura de nyago ena dipa so sai ntem nipa wu a o sai ntem ya nya ba bi amfa ankra wi a o sai ntem nipa sai ko ye sa de na we ho na different enti nipa de ye mo bo papa nenso minim sa refi a nyankopon e de bo ye ni ntino ama ye bibia ya ye nwene e wono ma bi to obi se me na ma hinta se me wo pa ya nyame e di hinta ye Vosu yene ya wadam obie nim da wodi bewu debi se wo ya pon program na wo wo unim debi ene katacho na ye program anokwasem ifiada ye pon ye metene kam obusa mo wasem bi kura se menim ye didi nkoboko na hinta sam afina na pempemba no obusa me nam sai ni ye didi nkomao Papa yanka nkyere me se sebe no an se wo see me wo airport run about. Was wo no nyame ya doma adwa da wo nam se wo nante nyame ya doma. Doko. Ade chin Saturday anopa na so for record. Akurasi doctor.
frame catch up say ante no man na me dey asem na shi na me bibia nsi fe dey kusi an say the tintin in tetiam I want to say katachewu obi anu anko amene ne nam no a ono be see me no wawu intim ye friends yaw ye pese ye kam nipa da sane bia so te say wi ase no ye mobo chen bibia anokwasem enu ti ya ye nto ye bo no mam ye nto ye bo no mam because one ye nwe two ye bontem three ye sade so enyan four ye wu necessary ye nya ba pipa na wonya obi amana nso mu a amfo anhye ba bi papa enu nti na ya na ye kanse se wu ne se ye nsie wu yi a opomba eho won faso edan e chen bi opomba no sa tam sa de bi ani ni mu sa eno no je nkoto adaka bi te no anse ye mo no ketwa bi a ye tutu ba bi ne de na hye ne akata so okay enti se wu ye pani na wu na wo te se hwan wo sika na wo trimo den wo sika wo amoafie wo ni bi na wo odwe na wu na se wo ye basa anase usie mu anko yi a opomba enwo mfaso echewo okay ena eye eda jawada enyum kasa o amachine de esuesu anwum bi eno ene ye beyi afutu sem no enso ede afri enyum kasa yeti enyum no okay abrantie amachi dede n'enyuma usuesui ebre bi beba wo be kai me ena enne yebi yefutu sem ede afiri enyum kasa da yawade bia ne de dwumade we ebrewo sanse enyum a ye nananom ye wofanom ye nnuamema bi ebo ye ayada demu no me de pepi ya na me fe no Ghana music sanse ye krom kasa ya no mre to ye na so tie ni yesu aya na emuda hopa machi de si brebi beba wo be kai me eno na me kan kire wo dede bi anwumre se worofo me papa bi a me de ye wo da bi wo be kai sa na boni bi obi so ede ye wo no dabi wo be kai na anwumre ye kan kire obi se asumasi na wo benten enne se wamfa esu ankai no a sede wo de bekai no amachire de nwom na de afutu sem efre orofo se o my Ghana mu ana ya santimemu ano se wo so bi esra kwan bi so no na wo sra na ye nani agye menka no saa se wo so bi su ano kwasem se na ne ho akye no pa na makote bia bi mu a obi di ade bia ense emfata na emfra ade dino enam so ma na gya na wreho ekoba no saa dabida bino ebre bia enche pi ebeba no se wan kai ni usumu a sidiem ode bekai no ekrofo pi enempempi no omni amanfo emma etna house help na so omukofo omu free kroketu omu ba empempi no aneho enomu efiri eba ma me papa oni mi bedi ade anse se wona wo betena manfo nchen ebeboa wo mu no empempi ni ana treatment ni bi wo ho aya na e very bad kwanya odi akoda ne befa so wo nwoma siem kwanya odi akoda befa so wo nkuku okuhurum even aduane no mu kwanya odi akoda befa so no ya na anu odin pa orofo asante woman be ka cho se anenemia kra no ye kai no dabi eno ti safo we adwuma ya na wo moye no duru ba bia ya na wo mu kromu no na akoye bibi basa akoye ntwantoso eno ti se maame no peso ni akoda no betena biem na wodi ntwantoso eye na adwe so de beyi na firifie ho a epempi no ya na wona oye house help no eja wo mu awrahuo pa
na de tie nie de ntia ya na saafo no omo kromu no ya na mpempi sa fie no okosue mu ekai no enkrutu dwuma bia wo na yo anyenya de bia wo na atio eno nti ebre bia ni akye sa akoda no firi fie ho na nwoma ya na wosie ekuku a wo huhuru mu na emponkoda ewo ho gisi wo na dwade wo mu nyina de wo mu kosuku no se mebia ni akye no se sa house help no abawa no se wo firi fie ho a ya na nwoma aye hwanyan sanse maami okofa akoda ne ba ye mu wo ya akwadworo eno te duru ba bi no oto na ni nkuku ne guwi oto na ni ne manwoma ono ne nwoma ni kuru nwoma na abodompem e woda yi mu yi duru ba bi a os ama se wawa ka sumasi ana wo benten wa Sompa FM orofo tie koba no sanu a sanu wakai ni nyuma pa bia no yemo ewo fie ho wakai se wono na eklini fie ho anase no ye asiesie ewo fie ho enu nti saa bere no baaye no maame kwadwofo no wode asem to akoda ne so no wakai akoda no orofo mire bi beba wo be kai obi o saa bere ya me kan obi wura hopa sanse ne yiri bi okofa no na woba no woboa no sika famma na dwuma eyeye na ne yiri na kire no na mansam eye ne de mansam bi okoyeye enam so maame na woboa bemma no ma enne ye fre no fosuo no odofo ne mansam ti ne maame ne gina dwuma nyina firi ne nsam ma ne sa akọ back to square zero enu ti bema no tinsadwanse a maami a woboa no pagi anoma ne din konkan no da bia ne din wo bo abra wo wensa no din wo bo wakai no se ka wankoye masam ama maami no anya no anye ne kai ene ne fie ene na dwuma amfa firi ne sem wakenei koyodefo ene yebuso obi se den ena ma wakai obi pa wosum ena die na mo kai obi pa ewo sidiem esansa akoda no tene ho hwe no sukuu no ene wakoye dokota o frene se wo mre usika enisima kwekwe na begu phone no so na wo sigu so twetwetwetwe na chese wa mre amfa enwu orofo brebi beba kai wo biu eno nti se ne papa mu a wobesere se yesu musoso a orofo ubekoso asu ha esanse enne pabia nipa no eyema wo no orofo eduru babia ubefido papa na eduru babia nipa bi wo so a wonyia ye orofo kom de no wama na aduane adi wama ni nsu anu maguso omiwie ye no bonia ye na woyiu afi kura de wosi waduane na kura nye de wa me awie watete bi agu ne ye funpan maame papa yanye de beye fe yanye de be ma dabi no de wobua no mfaso bi abaso se de asante ngomar be ka kire wo no oba ta bia ne botaye kase pa ne se obehwe ne ba ama ne se afifire na daachia nkwa mabino ono so ahwe na wofo ama wonse atutu eno tie kokoba sa dabi no akoda no kokai ne maame hwa wahwe no na wa pay no back no wa kai se me maame ne me papa hwe dibira me wo mu a omo antoma jeje mu eno ti akoda na kai omo maame omo kai omo papa o school fees tuam wo mo dabre mo ntade hyem na se kokoban sa woto ba sawram na se wantumi anhwe no na se dachi ankwa mabi no akoda no wade ne tiri pempem sa aboa sonson na wotumi ekoyeyi a
etiemu sa se won kaye no ben kai papam ana se kai bonim wo benya sika ma obi ana se obenya sika o ma obi ni nyina fra brabo a obebo orofo ebrebi beba be kai obi o na mebusa wo se ma papa no so ma yemye no mmra ma wonsam anya mmre na dabi no so bi be kai wo wa bra watofo mo mpani mfie so a wo fast bi be kai wo wa bra se wuntumi enkoma na ne nkoda birim egina hwa wo de hwe no enu nti eno obekai wo papam Sompa FM na se wanhwe no dia odofo obekai no na bekai no bonim sanse wan kasa wo kai se na wo yodefo na wantumi anfa wo fasefo no ankosuku wampia wo mu a wa beda wo kete so na wo sudwira wo enu nti ye kan kire obi se ye papa no wakai wo bi no wasere na so ye wo adwene se obedi bone a ebewie wa de bejai wuso daachia ankwama eye me modofo pa Osei Aboagye fosuo 19 fosuo abrante amachire de osi brebi obekai me omna samoa yo fosuo fancha kese ma ya tifo ne ahwefo nyina omo hwe YouTube ne TikTok ne BBC omuka no mabo me trailer Twitter no trailer mama kan sa ne na mafo na ja ametoye amaye pension nti de beka bia no mafa ne sa ametoye ma mebuchi ya dabi nti ya kura ya yade beka de me phone e kuta Twitter trailer amele beka Twitter mo je trailer Twitter na e phone e kuta ye mani somua bono makomia ba bi na bo se game bi o mayi abantintim bu se na wanyina o me phone e so ekuta ye kwa ntinkoya no omunimu pa na yemfa ncha kese ma Vera shito okay Vera bebia obi a menwa ba mechiawo na sompati efo sompa fo nyina se Asem Mpe Nipa ya chiawo pa wa ya de wudi dwuma na omo chese omo shito no na asa nti ode bomode amini de utimiyo we nya sa tifo yesrewo na drum baby na yi uchi na se wan kasa ho ibone na de oti bi so ya na kanen no nteka se na de se wan test area obede na wadi wa dance Tivera baby a obi anyame hira na de dwuma mai sa mchia modro Cynthia mu nyina mu America awufrema mu US ana ya medofo pa Dorapia so US yaw anasam na wodi aba no Osei mre bi beba am wakai me yawo se me kasa ase mo Ghana ase ye no ma bi e na bia ya na duru me bi asisisem ukọ America man mu award sa music award yi ye won krofo bi omo wu dada bata se techere makasa to omo no ma bia omo be ye nwum bi omo boy ya atwam dada da yetimi san ma abusuana award denti na America sa ye wo tetefo bi o mato nwum a obiti se na nampadu kwasi ampofo jei Dr. Pabobo Osobroche Fansa ba we di siswa na manfo pe ba bi do mutrafa Alex Krondu sankrofo nyina na ne abafofo yi o mo fo mo nwum ni bi no mo do mo de aka ho no mo de akogye award but edu me bi asankrofo yi ye papa no mo ne ye nwan no mo mawu ko no se ya bruchire a ke be fo mo nwum ni bi de abaya bo man no nya ke amọ ma word nti de bia no omumma no omabusua no omoyire ekomo ne omoda nti company wo be sa no ma na ka bebo apa ye ne ya papa ye nwa bibia Santi Achem Bob Marley senso se ba Santi Achem Elton John senso Kenny Rogers ye nana machi dede si oyo hene ewo agogo yaw Osweswanum bebre na ne ba ko ne wayi apie se na ye ni hu na mra ma hoi yen ka ho nsem mu nsem no
na mebusa me no mienu ne wa wutie se saa nyom na wutie no emu nsem na ye adwuma ne ya na ase de okan no wo boa bede me hu nyina mam na me se family ne awupe bia emu bia no ye ofe na ebom adasade sade bi be ye mpe eche se ye kototwena nsa ansa ne ye ni bedi akire ne bebi beba amwa kai me so wa humi ansu a obehumi asre me tie wes no emu du eno nenne ewo wiase yen starting free awadiem wo yen starting free wo simide me hu nyina mam ampa yawo ba bi wo ho no mu a oyo ba yawo ba bi wo ho a oyo ba mema ni ntie ni pa ene bema bi abone yire su dwe na mpanifo se kwase ne tia na grade agu enunti bema bi abone yire su dwe ama fede oba na ni atemu asesa noma wokwa afede emisi ade joyi awale empe de ba bi ntra na mso mpe me na kasa bi wo se me fi wiase ba na ye ko heaven en fire dai awale enkonti fa invitation de be man be bosu dua obekọ akọ yaw o kan wa kwa akọwu wani da oba bi so enu ti na sa oba ni nti wo yire wo fa ne nya hwe no sasa oba ni so okọ because me de me hunyina ama wo si unoma wo si waduane o kasa o kire o good o ye bibia kama de ope bi o ye mam wo fra adwuma bo ni udi nkomo ene yaw obema bi na yire kasa na okura na ye bufuo oba na yi na koma mu nyina ama ba man edua na dwoso mfa ho nkame no yaw ye wade bi wo mema ye nkyehwe ne ye pa wo ba anadwo awia insuo mo awia mo frɛ na wo se mi ni sa oba no mo no so ba mema so ye hu sa ye se sa oba no wagimi dodo ye problem no to se me de me hu nyina ma na me se family ne awupe bia emu bia anya wo fɛ batene adasa sade bi be ya yempe eche se sa de no ye kototwena ansa na ye ni bedi akire ya ne kwasa na me no ka no enne bema bi pa chaw den oba ne se da me de me hu nyina ma kwadwo me no tie no se ye busa sika pa no manye bi da because me nim de wo sitie o fa me ne ye hwa eti minim hwe de minim aye wo eti de na me mfa ma ye wura de mo ne sese be ye kompa so a ede na osusu se wo ba ya me ma anya ma anadu bre kura na so be di abeduro kura me sole ye ma ede be biem ti se wan hwe ya na me ko ebre bi beba wo be dai wo be kai me ti se wan fa ni suan an kamia wo de sede be kai me yo nipa bu asede ma me nkyerɛw ye wa asem bu ana nipa wadi nkunim pa so na ye de wo su tears of joy sa ye wa asem bu nipa na han pa ahye no de sede no a wo su ti do ti wo say wan fa ni su an kamia de sede be kai me asekyerɛ no ti asem bu obo se ye ka ye kan wale se bia mpanifo kan oba ne se mempene obo se be ma to no asre ha do sa ne tie ti du me bi ho a utie na na machi de dasam na eye menu mienu asam eno ma bi ehihye yetrim panifo sa ne mmemme o ne kai da ampa wo ye oba be mai de sese bia no ye de kyerɛw e de kombe no ma ne de wo de na ubusa na wanfa mawo wo yire ne chabe nkura ya wo mu me yire no edi adea me be wo se na wote se mini bi kura na hwe kasa me no kasa se mini bi kura na me mfa me nsanka wo da se mini bi kura na me dwira wo me kasa pa kyerɛw ni nyira anya wo fe enna wo mesi abonten se me te wo so wo busu afie wo papa fie wo pam me wanya be ma foforo bi o so wo aburo kyire nti
and never say mount it was pam me ampa me caught me dear one thing happen will be show me moon now no be an American or banner take to Beman san or pam this up one thing say baby or tenor or baby should to one also pick to war Beman is up one thing you know my go one thing sir or Baba connect to sin norma ready by Obana say we are them queen norma or quite or check a crack what pen ahead or best so Beman said yes and a Beman said many BBL was him when he me who near my yeno was a black she son and no man no the cocoa need was a bramajo. But if you want to buy up or Beman in your none no money in your ah, then I go quite here for the next day if you want to buy or buy none in Nebano or Barno and the Beman to a commuter bomusi a sinoma a dinkomo happened on this abone or corners ah. Ada me guy am na tell me say me dey mapam no ada na wo na wo waje no hope na be man say awia se obi mpa obi pe de na me ye wo nyina anya ofe nti osu obi ageme a man nyime se be ma oba no awade de no wo pa ne wo nya bi na fa sikasam ene de sika tam yaw na nsa pe na 4x4 be ma dem afi obe na okodwa atoa se again en fani kuruma no ne ko fa ne ba wo se hen ne ha wa hu me ye wa fani suo an ka me a wo de se de be kai me amwa etine ye ka oba be ma waro amane ne amamre kwa so bukura ne onwaro o meye ho ade ne nso eno man ko yentine ne nso be me de dawfom ahenfa na obesuma na onko ede na obeya be ma nso wu mu ni nyina chi no wasa bu be ma se we jimefo ya kwaye nkomodie mi kura me TV de me se on ti se we mu de me da so kura mpo no he na wa cleaning no ma wo kitchen wo me de me hu ni su yo bia ne wo de be ma be ni wo de kwasi oya yo ba enu mage wa hu ni me ya ma wo to an hwe ya dabi wo be kai me the person kama nipa da se ni wa setena mu se nipa bia oni ni tibia na wankasa wadwen mu no wo ye good ma sa nipa no so mu ye no hwe dabi be kan ba satam no na okwaduo the chimfutro okohune iti de kan na se ado beje watrema tie ni ye pa na se wo tie futuo ya mpa oba na ni tifie na kola na ni tifie no enkola na ma ba wonche na mo ba wonche na wo mo konja no woni twa pefese enkola ye oma na so kwa bi so no enkola obi wo a ne ma ba baji sika ana sabe asem si na enkola yi sabe mo kodo tese o tieto mo sa de tantan be maybe beba enkola ni bedie footballer friend yakini e maybe atwam na yakini wake up bi ko shego tete net ani na anu ani na nsa na papa bi pieye se yakini ya meba papa situation na nkoyie but papa ni hu so obufo hu se obawi ado atira enkohwe na dai ohuhu ye na onim sa ado atira ne be yi ama no enu ti de pese kache nipa da sani bia oti wiase na wutie Asem Mpe Nipa enwom kasai fire futu semse makasa nyum yentie ne kwawo me ofoswo me nyum yentie ne kwawo entie se beat na de tie mu nyum ne nsam ne hu se utosin wo baabi ene be ma na ne tu ne so mfaso oba na ne tu ne so mfaso akora na ne te no hweta ma akora ne sori ebedu ta ma be so akora be ko kitchen na why hyireyin enso wan fa ni dia ma no wan ne so mfaso akora ne ko wie ye no afi na obo nsa no ye me den akora na ne te store no wa wiawda o wawia da wo store ho akwa sole ntem no ko bie store ubekọ no watonoma a wani age nanso ade kitu bi won no so mfaso because enyo na wo no nti we na yakaka de afede dondo afrote gala akra ne se afede me maame woni bio owo bio me ko me maame ho ti me ko afe na wunya akra bia man le en restaurant ne nipa bia tototo mo shop mu ya akra na na ote ne nchen no wo hu ne so mfaso fi wo nya akra bia sa da onu so ni ada je no ko bia restaurant ya tum eno mani gum na sai te dumre bia o si me bi beba mo akai me no nipa wonya ye no yawtie
wasi nipa onye na kom de na ma na aduane a wadi di awie no wa men na wiansa na wa kai sankyiri nim tiasem no boniayefo no wa kai sankyiri nim aduane no de kom de wo no eduru ma bi na kom de ya na de aduane so no hwa anhwa wo se aduane no tese wo wia sa na obeka won nsem da bi we sa ye boniaye du me bi ado so badwam du sia konkoma hu hina wo di asa saa nipa no so ma du sia konkoma hu badwam no saa nipa no ye nyina boniaye te du me bi hon ma nipa hu hia ti no bi to no nipa de ne so yenwe ne nam ti nipa bi ane ne ti bi mu na bonfia emmom hu de we abesi atoni nipa tena be ma ne te oba ne te especially our some because ya obetima kwa our bi ne within be 1 month is our na gu e di ntia o ma hu o mienu nya hu o so mfaso o mienu nyina feli obi ahu ne so obi aso mfaso na so e dan ya ba ku ne difo ete ne tena se ena me no ka say em say we ofia wate na de wutie nyina say ye asema enne Oforisuo Aboagye na pamfo dia bai de amama kai me dofo bia me si so na me ne tie sanka me ware no na de ketewa bi o na manya gboche na makoma ko ba me no bai ko be si ne a me ne otie me nya oba te se sa oba ne da enne be ma bi o so mi mu na sa be ma no bo wa misiminie wo Osei Yaw osiminie be ma no hwe na hwe me na wo ka me be ma na nka asemfo ankyere me da wo ni di matam da wa mo me da enne be ma no ko de wo ko nya na so wa broche no ye boga na se bu ko tu se fie hye no enne wo ko ye no e ko me do me busa se sa dan na e fe no bubi si ja so no awe e so de na ne te dan mu no na dan na mo han kra o na so amakoma na wo da enne wa kai no okay to si mre bi beba amwa ka won fa ni suo ene sere an kai me a anaw di su be kai me anaw di sere be kai ye ka ane agade ye sere ni pe de ye nwene nam ene de kuta wono obi ato ncha hu ne so mfa so ne so ko wi na hu ni pa so mfa so e ma sa de ni mitiu ya mpa nipa ben wa hu ni so mfa so ko wi na hu ni so mfa so ntene e ye hintasem ne de ma nipa da sani bia nipa no oto ncha na mpa so wan so num ye da wo be kono that day na wo be kai no ba sa tam na ka chi ti e be sere mo ma de ketua bi entete mo ntam mo ma nipa ote mo nchen no akora na ote nchen no e ma no hunye wo hin asem bi ne be ba to bo ase asem bi ne de sika na twitwa mo trance na ma solve because who know nim de nipa no ye ma wo kwan bi so nti nipa de ne yenwene nam ya yenko anim okay na enyom ekasa na ye yawada biada enyom na ye yi futu sam efire ne abrante amachi dede na odafo na asem ameka kire wa ne se enipa da sani bi obeba bo akwa mu bia no yenhwe ne yie se ya damfuo se ye wo yire sem empra twen sem o de oni ni tutu anamo na bia mu di mu nkomo bi no odafo saafo no ne ye se yenhwe won yie eduru baby a obi wo wa no otre futuo bi ema atretra brabo wo kwa bi so manyoma asi ne kwam rofo sai ni pan yenhwe ni yi wate tisi yehwe ni pa bi obeba ya akwa mu yi a rofo asema ye ken wo de sedie ene bekai no dabi o enye ni pa so masia ka adwuma akura se ka manyu senye wo benten pa kage ikura ka manwini na ka meware no ne enam no so manya mayo rofo na asema ye kan chi odidi bi nse wo wiase asetani abrabo mu wana montuo ni abrabo se wo fro na wusane adasan yeshia no enu ntino abranti amagiri de se wanfa esu ankaimia o de sedie eye two things yibako ebebo apa sanse asante mu mana be ka kiro se akokobon briku bon ene esu ni sedie hwem yibako 0551931931 0551 now 31 0548 now 31 0548 now 31 035544528 035544528 hello hello yeah
We don't want to My you Katachi. I'm a cheetah, and the other day. It will be the time of kind. Inside that the need to be at Yamu. It is saying yes, basic here only for the movie. And so she but tonight, it's the way you can put it to the Yaman or what to begin my part. How about the next day, I mean, I said, I thought, some of the kind of you are in the house, I don't know one. Not go carry my papa. It is what to me, I can say, we article 0551 now 31 now 31 0551 now 31 now 31 0548 now 31 now 31 0345 40 45 28 0345 40 45 28 and Bribi ebeba ama wakai mi o utwumu tan dabi ubekai obi o dabi ubefi obi o na eyesu ona na se eyesede abranchi amagidede na ebo sa nwume Bribi beba ubekai me oba bi bua bemma bi ye ne basa ye kan na nwumire ne wura ho sanse oba no na ne ma bemma ne sakona no bemma no treaty oba ni you nanso ni kuromu no odofo na akoya asem bisi basa ebribi beba ama wakai me enya asem ketwa enwum ne mu ode papa ebribi beba say unity so beka Oforisuo Aboagye enya asem ketwa sa ena kwanta bisa ebribi beba meso mekai no sanse we sofa eni tumi page free from ede ekosoro Bribi beba na wakai me homa no stella asemo 0345 40 45 28 0345 40 45 28 0345 40 45 28 Bribi beba na wakai me abranti amachine de enso na ebo sa anwume ye obi ka kira santeman e obi kire asanteman enne anwumiri e wo dwumadie wesu yakọ computer so dwedie emrasisia oh dabi ma bantem do obi ayesimu mbra ne ntu kwa na ma bantem sa babe nya botre oh also mutimi delay kakra tase nana babe mama yempe baby ntuna na yenom kakra ne fan delay ya kwantuo no Mama, losing the rabbit to the bloody. Losing the rabbit and Bemansa. Losing the rabbit and Bemansa. Bama, Brianso Memansa. Yansem, one time many power in feeling watching, and says I pay for no. FDA, I did good in Crafiatum. And say Osei Yaw. And this hour, and one more dinner, and came one moba. Oh, Jose, and I made the SMS you. Can any pan, Nasana, Michiana, what me? A drain I didn't quano, Kingdom Garlic Bitters. No benefit him. Me benefit wine. Also, what told dear? Abrewa, the smile, Abrente, Mishuve. One antique crana wabre. No Kingdom Garlic Bitters, and in the capsules, Nanya, what ya brebia. Kingdom Garlic Bitters in the capsules. Asem Mpe Nipa. A devil when ama when I say, send your name, my wife, company one personal. Kingdom Ginseng Power Capsules and tea. Say, see, I'm password. Kingdom Ginseng Power Capsules. Emeni Chienya sumdie befi abrebia. Obebia o de poa haw no. Edro bakupa wuhia ne tremendous capsules. Tremendous capsules esiesie wu ma wo ye obesima. Enro yi ubenya bi wo bebia yeton nro bia. Kingdom Herbal, no challenger. For any atiefo nyina akwa babem eba dia santeman agyatum eye Sompa Asem Mpe Nipa no a okitikriki
osi akokɔ onwu ya yengro ne mpaboa da biada Sompa Asem Mpe Nipa you bi ka kira santeman wo bi kira santeman enne anwumre yi wodofo enne asɛm a abrantie bi dia bedan Sompa Asem Mpe Nipa no abrahu yie pa abrahu yie na asefem yie pa sa no bi so beka no wodofo bibi abrantie dia bedan Sompa Asem Mpe Nipa se wone ne yire atia mfinhia bebre wayi oba ne ho ade abusua nyina nim se wabɔ ne ho mmɔden oye bema waafo na wone ne try wone na wo amamum miensa enkoda ne nyina da boarding house ye kan boarding house wa dodo no abete mase omuko suku e ho no omuda bosome miensa ne na ekire kakra no ma ba fie no ma bedi na kakra no omuko suku eno ne boarding house no ne ma miensa ne nyina we na brantie no asem a wo kan kire se wone ne yire ne traye no sabia ku sabia nyado oba no ta ya de be ma no ya de na oba no ya de bi ebebo mu de na wo ye ne ho hwie nyeye ene o de ne ko asopiti no de ne ba fie duru ba bi ko ani age oba na to duru ba bi so na ya de na teko na de ko ba ye nie fa ko omote no omoto ma apartment kama na omusi nwioma so a efie ni nyina wo draland kese e wo fie ni yem ho we na brantie no na asem a wo kan se wo ba no ye gya na wade se wanfa meda Sompa Asem Mpe Nipa na de pa bi behwere no orofo wo ba no ya di bremu no bema no no obo ne ho modin oba na kura no wa mo no so bema no timi ko dware no no apepa na yire ne ho na sadi ya abrantie no ne wura aho no orofo yiwasum wo hayiye wabra na ne yire ne yade na wo dware ne nyina no ne yire no panties no sremeka o akonsu ya soso mano efie ni nyina wo bia de ne nwoma be hata so enti ebeye fese me be ma kobrane na masi wo ba panties na makogia draland no na mi prum se me de be hata na obema no kan se chiro ba no oba ne se ba no oba ne se ye be manu en ye be manu entumi ensi ne panties no padie be manu ko ne baby otumi ngwa ne biem efiri se be manu enwene ne ho na wei na be manu adwene ho ano se da bi Asem Mpe Nipa be de ba bedamu de meyire akani etia so se wo se na kamisie ana se ne wo se kamijai na be manu de wo se se ye besi pant de enye be ma adwuma da biada eno ena wo de abeda Sompa Asem Mpe Nipa se eye ma na adwene se na esi osie ana se ni kwase no osie na wade no de ono de oda so epe na yire eya asem kase o ye e ma ne memei omna samu asem na no de eno anam de ama wei yaw edase mere to so mienu ya ama me kwanya se menkyere sa amadwen me ne atiefo nche ya en fan starting no mabion panifo sa de den saye no saudi nsu ya enyeyi de den saye no udi nsu ya enyeyi ene de nsu ya so den saye nsu enyeyi okay nti ba kire ne bla kire kwantadem se ifriha ni etwa pokoko na se etwa suo kudu abrochiman mu a omo woni different dinti ameka sa ne se abrochi se obi ne ye kra da nya anyeje ho beba mu a obi nte because of say wakwan omo fa so omo si omo fie no but ha ukotu se nipa bi ebom tifie ba ko a
Yaw. Obi ne yire nim nyeje ho pa. Okay. Ni kunu nim nyeje ho pa nanso bebi o mote no je ho pe. Ebe pia bonten. De noma bi wo no mu a ye wa buruchire ha. De wa buruchire untimi mfa ma ha. Ti na meka se de de nsa ye no. Udi nsuo ye nyeye. Ehom si yesua brofo no. Nanso ade bi wo obi de ye ne fie ye. Ekoyie pa. Sa de kro no koma so de ba ofie a ese ofie. Okay. Tie nche honso. Tie fo ntie ne ye because me be kan. Ebi a anko ama obi a wonte mase na emu me kire wo de nti a me kasa. Ya madika kasa ase ma kire wo se. Ghana ye do a ye de do. Eye kota. Nti se yifu a na de ba kwa hye fridge mu. No jakota. Nya menua ke dwamena wo oyerepa ene boss anwo se akomakota. Akomakota no kama Ghana ma ne mema. Nto odopa fu no yeni bi. Ewo ha. Dabi Ghana yeni bi. See do be for better for worse. Bro for ne yete. It is no man enye culture. Tu ko hia obi obeka cho say the word for better for worse. What ase? Ade worse what ase? Enyan etan e bon ubetimi. Tu obi a oya hia for better for worse nka bi da. Because oya hia obi kura sebe ne ba wa wono ne ne yerete na kura na ko toilet kura ne etimi putu ni fie obebe 1 week no nsi fie o ta ni pa na hia so ti no ma bi ho no mu a enka ya bra bon ba ye ne ya fight for so e dia be count u ka se wu twam a enye yie na enso emoa yen check enye ye dia check enye ye dia wedding enye ye dia ye ne dia mamre da ho ti na nipa suro na nipa sua bi frim ya mamen ka se bi se enne men kan che nipa bi obi se mako akwa ware nti oba ne ye me dia mato atua ka sa wedding enwisu bi da nyawo dia ye ne ha no ya wade still ete se wakoton waponche na unsasa dai ekuta ne dua sa ne ya wade ete nti ya wade ye ware ne Ghana ha no ahoma sa so mu ewo ya busua fie okay tu ware oba na homa na wode chechire na ade ne koye no ahoma no tentene da so busua fie ho ne maame ne papa ho enu ti na ye ne ye ko ware a ye kone sa busua tenase a ye busa ya mane a enye by force enye tumi ye se ye dai ye ba besre ukuta sika toto no mo ba wo se wo sa akosre se de mawa tu de no man ko fie okra ne se okosre ne amfa ma wa asante wo kasa bi se ade kwa hemfie a ensamba nyame ampata eno ma no ye ensa amfa ma wo nko bigo ye mu de ya obewura fie o nti wo kwa ne afre wo ba no ye wa hawo ana be me ya ba se oba be so yenye nyame ampata oba ne ka se da bi a eno ma ne nsanko yaw dem pese me ka me de brede asem nyina se ya wade nche because of the make say ahomani bi sa wo fie ono ya wade nche etu no oba tra oni be ma tra especially ma wonu oba tra wo ye be ma se wo ye mu ani da ho because awade ni betima gu at any time ye gu a ye Ghana ha awade ni betima gu at any time asem kete na de awalya ya ba abrofo nte sa na me ka sa asem so buro ni fa won se wa bo degree wo ba nanso seven prayer ni kunu adwuma ozum lion oh yes pra boni fa won ayo do asem ba ye ni ha to gese wo bi ka pragia no ko university ni ananesi ni beka se the fie for prayer possible ya beka se better possible unless say ebi akohia oba bi asebo wonka ye se mfitiase no na ye plano from the no kura no wanyini kura na still obeja ho the classmate from manager ina Martha ne de o boyfriend ne wan ene wan oh ya no de o kind of spec ne wan oh they be guy ya no de pragia be fami o love we e na bamba busisi ya but akoma ne de wa akoma mu ya nhwe
oba na hwe de wa komam se oba ba man menene tena ye no otwi pragea de na me so me kosuapon but oye no pragea na ode me koba wo hwe me kama eti me so wo hwe me suku a me so me ye na me so me de ababoa na so ya left ye ho akodu level bi da bi yenim ye de an se pragea be tua school fees nyina mo ye de an se de wo sika no ene esa de ye ho esa akoma no eti ene sikani na wali sikani ene ohiani awale hiani ene adantamu awale adantamu enti nansen na no ma bi firi soro abete bara wenne e ma ne dru ba bia age bi en found ni degree ore na ebu abona no apɛ ne level kakra bi no aso ne mu no de na dwuma kakra ta ache no yenko yanim na yekɔ ene kwa nyame ampata dru kwa mu a jack na mo jack ka ne be yato amaka na si fom tais ni ya be si fom enu nti yaw obey be ma asem odi abetu yanimi se o mte compound house na emu mo ho no eye ba bia ye close eye a okay kwaku said there was yadodo ho na ho ada ho pa mo yenko na ye ne aduna eni komo isia no ene ya ne yi ajaduna ofia aduna ma ne ba ye asa na ono na ba ye o aduro kasa na ye hwe ne aduro kasa eni komo amanfo afino ajaduna emema duro bia wo anya seketwa aduna wa asemu na ene no ensra trese ye no mo contract na sadi TV no di hwamo no enom so mo bedan mo radio no so no mo dan mo ho a na efiri okọ no omahu no matu mo foni asan ato adwuma so ye da so ene omo e contractor enya seketwa aduna no mo ho te sei adum ne ahwe bibia boko de adum ne ahwe ho na aduna yesena na hododo no kakra o ye okay say de ho ye kakra oba de na adum wonu no ni bi ayen ho drupa e wum say so osafo nsa no ho ba nyame adum ne na nanum adahoroma ene no masa no ene no ano yeduane die no ntino yade enche na hanipa adwene opanyine kan ho nso okay baby Dr. Nana Kwame Aduna owo bia no nyame ensa ne yade ompagya no obi beka say na nya Aduna na sesa yade system de yanu a ayemra yeduane die na yedie no enye Aduna de ono se paase yade bebubu na gu ho na sentuma no nyina dwuma de lalai se asoye te sei asoye boko Nana so chia Asem Mpe Nipa Yaw Oforisuo etiefo ene ahwefo nyina ode nchi abre mu nyina okay se o manfo no still a mo ba yi nuru o mo ba mo yade omo ba pa nananom ne oba de ara o manti omo ba pa na de akoye nsra enti yenkomo hwetwe no enhye da nkwa akiri okay de be pa Nana Kwame Aduna utumi ye e wona soye ho yeah tiefo te enka che but ilim so oba da ya daroma ne ma be yama bibia betuto di okay adwuma no ekoso ayarefo no ba nso no omo ye de omo ba na mo ba de adaroma nti ene na adwuma pa oye boa ne man ne crew asanteman ene Ghana man ni wiase nyina nti adwuma ekoso pa okay Nana Kwame Aduna da bia wota aka se wuye ni frefri hodia ya di bia fabra na so ye okay Nana Kwame Aduna yade be ne yade be yem boso ntentem na ye yensere ne ntem mo panyini yare we yese ye ni anu aduro HIV ye hwe ni mu ye pese obi ba onyine nim kura omra emeka ne yare enchire na won fan report card ma metre say yade bi woni mujam okay ye nhye ne mre on chase ye fa aduru nka no ono ababa be dia obetutu ana mo abedi adanse wo Sompa ha okay say nyame adawroma nananu adawroma ene na Dr. Nana Kwame Aduna adawroma nti o anu aduru wonya anu aduru nana aso HIV die HIV Aduna wona aduru ta wona aduru pa yesi aduru ni ho aduru ho obi aka say HIV aduru ni ho anu oboa aduru ho Nana Kwame Aduna wona aduru okay HIV fo nyina ukone bi wo mujemu a yenkono madu na aduru ni bi eba ya che aduru no o say Nana onya ne nro ni nyina odayem okay yare we obo ho paye anase o se eba no so a
oda no so ho da ya onso ho da ya onka so oni wan yare oni aduru onka da anokwasem enti no buy o say just anifra even kura kompo o wona aduru kompo ebi yi huro na ede wafe na ba ebi wo phones de bia na at times ye ka say ye be yi bia ede ache ba emre pam no ye be yi ni nyina ede ache yare oni aduru na be ka kire so oni ho aduru na je say ya de bibre bia da yemfa ko da adu na even kompo no o say yi marks bio ebeguso a ende o ye ne dey o be ka kire say oni ontimi wo so a onye dey o ma ho aduru da bia na ka say on dey o de adwempa ene ye dey eye na aduru say yare no ba no ontimi hwa o be ka kire so onye dey onhwe onye usika eni say usika no kra bia o de sende no kra na o ba beduru o de usika nyina be dey ebe ma because ontimi hwe. Okay, enuti wan kasa papa no yade be pa na duru bia o sa ye onwanwa metabu sasa asembu meka say emre kakra ya na ka ekuru aduru obi o si jepim ekuru ntimi tu no firi ne na ho saa baba bisi efom last week ye ekuru miensa emu na ide aba ye bie kuro no bie wo ye twitwa no pictures ye bie bi kirewa aduane kura obi te na aduane kura wontimi didi ohwa wontimi didi nyame adaroma ya do ka say 3 days so the aduro kan na se nansa na won hunu sa kire ya wan hwe so anye dey anye aduro no okay wan hwe so wo ma wo aduro no na se o hwe so ye aduro no kwa se ne wa chew ne dia endi nansa no na 3 days ne kura enuru obehun sa kire okay maame akwaba ja ba pa bibia boko de na me adumo na so na kwa me adu na bara ne buru ni pa na aduro ni mu de e pa chopa ni mu che mema no bibiri kwa maame yentie wanwumire patch the number ne betudwa okay the WhatsApp line is 0549 54 94 94 yes is ubiem 0549 94 and let's make us have a medro okay menstrual pain I am mani bebre busa mekọ ejima na papa won sasa ayare no eno kwale tatahwema no obebe ho ko mficha na mienu pe na etwa eba san so wa wo ho yeden na o se ke bad na say 1 week 7 days okay amaye kwa na 4 days ana 4 days ana 5 days kwa enti eba san na tutumi kabra na aseye o ma wadu ana sape obehu sesan yewom ebe flu kama sa no mo kano ma no me say e flu ma so ne brofo ya nsem o ma me yenti o patch on na sa stroke ra de tatahwema no wo ba na na so ya e de bi busa say on say ni fa na de ntino timi sa ete ye different from anifra nti wo ba na na so na wote no so na sa pe na be ma wadu he so ya adro ni dia na sa no be hu sesan ye ewom na wan he so anhwe dia na wo hu okay from yade de nana kwame wo so twa dabo ana etwere yade no ye nim guase yade pa guase ya makasa sisi akoye ntoma ebe busumini men ha mani nka ebe enum na aba yaso ye enum na aba yaso ye so hunu mekasa enye nkura nso nkura mpanyimfo omunyina eye omo empanyifo enkura omunyina ayomo ena nukrenie se me papa edi kan di aduru ayewa obedi kan oni medebia oba o se on de nasuo esuo na e wono de okay oni ne bekasa papa ye nipa se wo de oyare ne ba yanka we ya bi obi beba o se on de o Kristo ni o ye inti on de ohwe no ye o de was obebusaw me ye nipa yare no so metimi ahwe kura no a e wo say me hu say ese eye free fie ana say yare no a na ede e na aba obekọ na esuo no so obetwa akokọ ensuo no na ebe kire say e free fie yare na aba ana say eye abonten esuo ne kire a before ansa ne esuo no besi gina ye ne esuo no be kan kire say gina ye ne nie se free fie a esuo no be dey
ebekire okay no na ehunu kwan a ode yare no be de eduru no ebe kan wo nana du na jira kwan wo fan nana du na jira kwan wo kwada so agric nwamase ye wo kromo ase ene wo nwamase ya na pronunciation no edifa kakra ha biti amanfo pa na de ye nwamase nwamase NWA enti omunye na K kromo ase ye KR so hunu enti omunye nwamase okay mami ni kan kire kwan no bia na obi tie kwam no osi otie na otike mu na osi a ye wo kwada so agric nwamase se ufri Accra eneba ubesi wo tech ofa kwan ba bisi ubesi teka o so Santase obefa Santase car no wasi ofro Santase car ubesi wo Star Junction usi Star Junction na obesi wo Star Junction obesi wo filling station bi o allied say Shell na allied filling station wa usi filling station wa taxi rank bi o okase okona na o ye duru no a obi a be de okọ taxi go na obi a be kwa ye de obi a driver ni bi a be de e ba ba bi si honum se wo free ebuakwa road se sunwane ana sunwane na yi na e ba o se o be fa ka si sofu line usi sofu line a cars trotro ejina o be si wo no atwa kwan nim aba onsa bonkum so o free so yi na e ba ebuakwa na e ba o sa bonkum so o betwa kwan animu akọ usi utwa kwan nim ko ya tese ka ya pai agrekins ma kromo ase ebura so agrekins ma kromo ase ebura so how do so besi wo ngoma emfa ngoma ase new mission ebesi wo new mission en la sab wa so ko new mission ana la sab hotel usi yo no ma taxi rank bi so wo honom apake anya ka so apake honom obi a wo ko obi a so ko na edu na ho ye fa na edu na ba na edu na number no 0246 24 13 50 0246 24 13 50 na eduna aso okay na WhatsApp plan so yes mame 0549 54 94 0549 54 94 okay ya beda mo se papa se duru ba bia oni obi tena na se wo fewa ensrahwe e no besra wo beda se papa TV no de yeguso a ye won asiesie eno ntina ama na duru ba bia ya na ompese obeba na onne mianam se mo mra na mo mesra ye ne kwa so a eno ntino radio no so se mbosi nya resource no eno de be kire se ye beto aso kama pa mo kwa mo chia na mama wate wo se mesra wo so ahoden e de ma no na ne ho entono fusa adasa edano kama pa ya ne Dr. Nana Kwame Aduna ene di enkomo no odofo se wo be yade na wani ebe kranka wani be totontoto hu ba bia be fa Dr. Nana Kwame Aduna asoye ena meka fo se koi na ukwo a ahotopa de ubetumi enya bisanse Nana Kwame Aduna wonnyiro pa na yade a wontumi ensa ene enifra yade Dr. Nana Kwame Aduna so otie papa otie enya asem ketwa omra samwa yo ada Dr. Nana Aduna se obi anko ho na ne edua bi enyina ne mpo bem ti ya me meto ya bibidwo nko na menemu wa no kwasem no ye organic bibian frem nti bibidwo no kwaku etu yade ase enya nsunsuaso bi biem ya bi ababo na bi ya yenkase abafudo nye nanso ya nananom no san kofa no ya na yenim tete no na gasto bi ani ba bia anokwase ana ya odu mebe na namwa ana utuko ahwebe bia akura bi hye nyeso omo nyale o omo yale pa eduro no okuru na eduro no akura na se wa akon omo te tisanete yaw ya ba ko ne anu wo ye nwia ba ma na sem no de beto ye nmu okay ne anu wo so yesu ade pa o munte ne pa me se awade a ye fa na awade no e wo Ghana no ye ne awade no me se eye kota
enye fu ampa be ma ne kire se omu wo mu fi emum ahoma no obi ahata ya mansan homa kebi obi beka se o baby ye close valanda de nka wusi anya hwe nenso baba hata nenso no esie ni momu no madika aka se ya wade no yaw se wo ware wo ba anya wo de ya se ya wo de ya ne mame nka asem kirew edieti no akọ ware wo ba bo ne ho ka ye we ne pepe enoma so to ne ade bo wu na ko babu shu apani amane se ya wo de akoko sie anya wo de ya tina ye ka brofo awale enne sika ko sikam no nya ko hiem Ghana wade so ni kwa se kwa kuke band sa tabi ya sika ko hiem wana ya ne san ke fie bi mo ye de oh yes nanso de akoba ne se yen yankase ya no kasa ne ehuro ne de wakofa ni mahwe suku ama ye de wo wie suku suapon wo kofa ba ma ba de wakofa bani we the kind movie bi amehwe ye na ajako anasa lewen am say ajako na ne ba no ho fe am say na ne ba ne bia ache o ba ni ko abonten no de be che ma me say ma me ne papa mi kru a de bia be ma so be fia be war me no ni no mbusa be ma ne say yo be ma de o ye ni nyamfo no mbusa na adwuma o ye sebe se do musika na make o menka say nya adwuma na de ye ken na manfo be ma so ye watch repairer wa me say also a watch repair. Sisi watch. Etekwa. Awura de Nyankopon. Me say, be man di meka na dwane fifi ho. Insu o mo de san no. No ba na so awie sukupon. Oba so awie sukupon. Se wo kofa be ma or repair watch. Hwo. Oh. Ba se ni pe ya so na wa nkon so a. Yes wo mpa adwuma. Yes wa e se adwumam. Ya tete Bible obetuma ko ebeka se omra samo ha oye adwuma Sompa TV o wie suapon ko fa obi a presenter no kasa wa yi so o mo homa ana no ya na kasa I don't know sa kasa ni akasa akiro o mo ta kan ana presenters o Ghana nyina a mo chese footballers ana musicians ana presenters ye pema pa me de mi hu bi sa no mo ka ne yetetu e sa me ye be pon be ya na 9 o'clock yes ko hemfa bi yes akọ hen financial betate so ya na manfo kasa emum ya na yenwan bi so ka ho ene ma ebi be sai yen okay ye ka yen ho firim yenwan bi ka ho yaw sa no ma wonya awade mu ne se ukọ awade na nka sabi usi wo yire panta ekwa bi so abrofo omo ye sa de no na omo no ya na edru me bia sa anda we ne ade ya ukọ abrochira fofofo Bruni found so beko shopping na yakoto anda we be box ma because efo o sha na yiri na obesi no be ndai de obroni na o sha time so mu use washing machine okay obu won so onfa ho so no kwa nete no se na ni a wa hye ne na bi ni na se obechi ade mu se washing machine da echi mu abeto onya time to hye ne wato agu okay o hye ne wato agu eno na abrochefo eno na ya na eba ha ye fumfa no ano na ya Ghana form ana ya fumfa no ya semu weni wa wu no because we see timi twa weni wa wu panties nkwa na white it is a see na ya be ye to na ya be wuru na de parazo aba hurum akọ obi asere na de abre yen ya mabo ya semu enti anti kwaku de wo montumi ansi wa abrochi eno ne so de ba se oba gede ba ha no yo mu hwegu na abrochi me se kura no de ba kura ye beto ya je duabo ne ya bo Africa wo se Ghana wo na frapa bibiri ya de ba na ya na ehute frapa ya na dozu ya me mpese ye be ko ne ya se obi adwuma ya sem enti sa no ma no broni fa wo se obeko obeto anda wo bi a dozen o hye no atogu o hye ye to ne sen fofofo aha ko segole ya be ma kwa brani ko gina supporter no atomi enu pe o sha ne tete no asa ko tomi enu da bi se dosu madam fu bi o Holland o twa ne bathroom baaye taro di dwale no etimi bie shop wa taro di pepa no etimi bie shop store wa
busan sa de oyo ba busan sa de ya o se an se ha de no ma we de fofofo to bi betimi de neta wa dwale afemu ni nyina na won se sa no onsi kura hwe brush e di paste onsi obi ato brush so many years and a month on se sa ne da are eti ye no ma bi ho no ma de abrofo ne ye no ye de ba ha no ma ye ntimi temeka ko sise ebi obi badwen se abrochire de menimi kunu wosi me pint wo me kunu ohun nkukuo mo oho culture ne ye culture difference wo because o Brazil be man e kodwom ko shop sadete oyo mo ntete ye because oho no broni ennim se waba na yi ne baba ma si ne yire pant na ojere so da bi e yade a omode aye dan ahye omo amana ka ho kwakum me ma wakasa no enwa pi se ukwa abruche na obaba wo yi so dware no wan hweye akoda no kokan wo be ma ne asama ba ye haso de ye ya ni dware ye ni dware ma no an so kase kokoro to kokoro na bruni won ti ase dabi me bagay no se dada men horo me san horo na hwe oban se bia wode yese me resam se wura de nyankopo aja ya shiala jon enti dia me pesa me kana me dudu nko si nyina ne se be ma no point no de be ma no oba ne very careful se wo ka che se wo yare kwadua se nyina be ma ya de according to who obey say the name hospital the name ban share chire nyina and now apprentice o dware no agro no de agu o mai in basket im and now ho ato and now wo be ka che be ma ne se kwasi nti me yare nyina na me pint nti usi ma me na ye den no so we di akosua se me kase metimashia me ko hata ne kuma si fi o mbasire me nti we di wadaroma o se o nwene me ho ti sa na te de a wo ja wade e ja hunu be ma na ni abro e ja hunu se be ma so be ja na e kwa bi so no se wo kana nti ase nya djuma onko adenti na so ko si pint no ya enyi baabi asada kwakuna ka osi ya ka asem de na asem mesi wosi na ye dan ya eno ma bi wo ha be ma bi wo kra na oba bi wo kra ma ni kunsi de o ma ni bi wo ma ni kunsi da e wo kwa ye ne ye woro ne kwa so menu me na akosha da ye ko guest house ana menu me no ba me fie ma wo pa de menu me no so ma sa enye news e no ba yi so wo ko yi o anam so ba na so be ko ne ye kana so ntia wonko because the way just say why you are be me do hospital you say we you no man ade na so ho to we na so say o point o we go adoso ade na wansi na de be hye na koma ne say wansi nti uja wala jako be man si enye ye ade na so ko si o yire pant ko wo kompa ma wanchi fo nsusu ya kenye na ka akwa say de no ande si ye no oh ye wo bi ho no ma ni kunu boxer shorts kura no man house airprince the man bi wo a ni kunu boxer shorts o man house girl en ne sa so ni kunu boxer shorts ni si da e man o ma serious awale mu no o ma ye prepare wo se o ba ware no o mo nye sa ye ni mo ba bu ha o mo bedroom o no na to ne mpa o ma koda bi ngwa enko to ne mpa but na ma ya bai on ne to na sebe waje mframa nti bibia wo jama house help ya dwane ye sei eti bia house help no kwa nsa no bo o wontete etu ba we bedroom maybe no na papa na ni gene ho nyese na ni jo sa wade o na ni gene ho ne servants akoso na wai na no still na ye mama ye bi mama ye oh afebo na jealous ya bam na say one akran agudie no se ko ba sa na se wo ba no wa dwe se bibi nti se bi kru ne house help de wo mu si kasa fa no mani nyo nti akran no be pese wo kwa wo ba ma no wo se ne akran ne be ko de na wo mu ko no ba gia wade na etene mema ne man bebrani ate o sa no ma no etini kunu ne pint kwa no ma house help ni si okay ne bedroom mpa ye to o ma ne meto da e wo kwan bi so be man si kuma si film to ntimi si pant ne ko hata ti be man asem no kan no ye right yaw upa ye ka upa si pint na wo ma me pie so kwa kutobu ase mame nto ade mna ba bi ye do ne tobra me wa ha na kwa brane wasi pant wo kuma si film na wo puru minsi o za ade so si agwa ku so puru ti so puru minsi
ye fifre ba ko anim 100 nsuo bi kura sam wanim minsi awade ni munsem ya go 21st candidate sciatica expert orofo ama me ne wan say yade nipa benya wana ya yade kuru ya na 21st candidate no na sciatica yade no otu ase e wo man Ghana ma no mo nso so ena me ehu ze yade bia fa no sciatica 21st candidate no o se yade bibire bia da yemfa meda no na sa sciatica no de wo de bibidro so ene betu yade orofo o ye nhwe ha sa sciatica no na se otu ase no twetwe fa now fa una kokom kosi una ase no wa mpe ho asem ani ana ne wani anhwe 21st clinic now the side hwe stroke e de ho ba bagim age wakadem orofo ma stroke e majo mosowate na sciatica anu yia ene 21st clinic orofo laboratory ne scan ni fidi ahodo pi 21st clinic odidi juma massage no enso ye juma se ye twetwe pa no orofo ye ko 21st clinic 15 branches e Ghana member Kumasi ahwa overseas yo wona Sompa TV Sompa FM na wabrusa kuro mu oboase enkan sunwane nkranza tachima bo 21st clinic e wo ho 0540311311 0540311311 orofo Roma for the drone na badwa so eno na dodo no afa no fada mate se ba mecha no orofo yenkotwetwe bi yenkobubo bi yenumbi na emoye pa na faramate se ba Mr. Dodo no afa ni Roma afa da duro ye de gidie na anumu orofo ye fampa bonka hoate na bibia gidie wo mu a eye sanse group otwedi ampon no se ne nsa wo mu a bibia ewie mu die orofo Roma afa da duro no orofo stroke no onwodwo ya de no sa abo wato fompa faramase ba Mr. Roma afa da duro no ma bibia ebekoso kolem sa ena eduru ba bia o kidney no eye mmere sa no a na ahonhono ba so orofo donsa esiu na ho a ye buse atom ne tomsa no a na yemhyehe ba orofo ye no fada mate se ba me sharuma fada drone bi bebo pa honam yo ya du ba bia waye mre waye very weak fada mate se ba me sharuma fada dudu na me kan from dia ma say ye pressure pa low pressure high pressure diabetes no so ha adwene ya de kwankro biada orofo ye fagidi emfa ento fada mate se ba me drone bi ne nom na yeso ensusuanso no ebe papa na so wanya wayaresa orofo ba bi eto ndo tunuro wo man Ghana biada 0247919122 0247919122 fada mate se ba Mr. Roma fada do na make am for na media amount word of force say yemfudie no betumi etumi ada green pa abamro na OCP fertilizer na fertilizer we OCP Ghana Limited mo na fertilizer we abadwa so a na nanom akuafo agya tum papa na dwumadi a edie nodofo se odi OCP fertilizer ni bi edua humfudie no a ebeso do so na bete na bibra pa agrochemical ho wuduru ho a wo so pe OCP fertilizer agriculture officers no mo ho orofo said ye wo betu ede asoso no baya na se no omo ene be kire agrochemical bi e wo Ghana bia no ebowura ho wo so pe OCP fertilizer ebema humfudie no aye kama pa eso do so no watumi ate na bibra ye OCP fertilizer ena make am for na media ma wo abibi mem hade OCP fertilizer sana Ghana for ya tum OCP fertilizer ne kan funam dia ma no VG studio so kan kire wo say aponto nya badi to nya yuyo ni nyina da na wotwe da die ni nyina da no VG studio so kai dum ne de to ho orofo say ye mfonyini photo anase video wo anase he Ghana film wa ye shoot no VG studios na make am for na media ma ye pe no VG studios so kire kwan wo mo wo mala mabasi o na first Kokroko street ne so pe e won kran ho na be hu no VG studios odofo omunwuma efese na cameras ahodo mu yusu no enya asem keto akra 0574715778 0574715778 no VG studios na me kanfo na media mawo tago heba Mr. and capsules o kasa na tago heba Mr. ne o kasa na wati na so pampa orofo tago heba Mr. capsules bubo bi twitwa bi edwoma be konkan na dia mawo bema otadwam ba ha no entumi mpagya na ne pagyam kura enye fanya akono de betumi apagya kura no entumi kobo adwuma nwie oduru finfin hyemu na adwo eno na mekan fio se manu dwasala no emomo pala bruta next time fremu abunzo azemide memegyene me entu so ba ni bema bi edi nkomo na tewaso na okase me dem pagina agene semo a na bibia koso enwoma bi antumi antwa yie na se oba betumi akasa
na wasrɛsrɛ de ahwe w'anim na obi kɔka sɛ ni we obema adansedie no de eye ma no na edi obɛka sɛ ne memma yo de si kɔsoro no enya asɛm ketewa kora odofo tago heba mesha en capsules bema obegyina so peme watenka no ɛwɔ fam tago heba mesha en capsules infections ahodo bia tago heba mesha en capsules obedu akagina mu pa ba bia tondro tunuro wo manga nam bia da tago heba mesha en capsules obetu ase no de amawo 0243228296 0243228296 na yenkɔpɛ tago heba mesha en capsules ni bi na yemfantu yade ase bema obegyina so na begyina so se preme amema no so agye wadi papa enya asem ketwa kora wo mna samoa yo mo ayade obi anko ho dwumadi ayedi ye ne adoti ayeye ye de hu ya yenka ya no kwasem bomodia ne de kekanya titu 21st clinic bomodia wo ye dan ya se ya oba ka sa besia inu de betwetwon ne yawo wani mo kura na sentene fa so akura ho to massage no ebo widie nim bomoden na fie edumre bi abrane ntwetwom 21st kid ko mu djuma brane ntwetwom di djuma papa bomoden abe obi o wa ne yade no ntinu na mu achichi na apon mu abobo apo brane ntwetwom bonso kwa wa yoke na se bi amene a friend say kokosachi ye ko in fact ade chene hu sha ye mema pa okay eti yawo enkomo na yedie no minim se tiefo tiefri baabi ani abade won tie so afi na obetie no ya o mi nsi pint no pint ni mi nsi nyeze pint oba na mo sen ni mi nsi eti bema na nsi no na ya adwene ne bema na ya adwene ya ma menka de tie nie ade bia utu mia no akiresi me matra asem bi so awarefo asem bi so ama asem no de ye mpa so nkomo bema ne yema oba ne ho to no ntokwasi ya ye ka asem no bema no oba ne de ye bema no se wunyimi ya ka wo ye sei na fasi ei se wunyimi ya ka do anu ko mase tio enkario sa no ma na ye ka ne mpaso nkomo no no ma bi wa enkario se wan ka se wan ma bonta meka obi anti o ba ye ne ha ne ye nim sa de no okay eti na broni sebi wo ne yire have sese e friend pono wu ni wo bi na so hwa ne wani agi because omo ye ma ne ya akono ye ni hanzu yenim sa de no wo be ye wo yire ama na no ho ato no ba onu nya asem se krim wo de be ye wo Ghana for ma ebinom nti be ma bi wo ya de pa wo mpam na so hia ne yire no de atete oba bi ya de pa wo mpam na so hia ne kro no de atete because ni kunu benya ne ntokwa betima sinti na mese ya wade seconds na agu ntokwa no gu abegu no we ba se nsem apiem obi aka de be ye ne ya na nya ne ka nka ye ne nko TikTok aba mafo di sua de e de ye no abrofo de ye no ma de kire ye no ye nko de anu twa bo je Ghana ni bi ja TikTok anya politics a ya no ya politics no no ya sa wo politics ni mta ye dobro eti yaw de be pese me kan nyane se yawo tiwo pa na se wo maame abba na no magupa mu na wo de wasiewe na wo hata pexi ba ko shawa no ana wo de we bom wo ya na wo yi we na de abom na wo maame abe nyoma kora wo maame abe pie so a ya be so me si nyoma mfifire tiete me mo ana obebo nso mi dia woro wani mo wo sa no yaw obi be kasa na nyamo ana mo woro medical ka ho sa ye ne yewro na kwan bi so no me wura mamposa enjenzuom ya zemo eti yaw susuan pa se me minnuano me no na wadwuma mu ha waba me ofie mama wakonwa wote wona hu se obetempo mama hwe efie kompa ho do obehu anse me hata me yire me prum na ma hata me repanti yaw me kamse na se opia bonten a topic wo timi na bekoba sa topic na nkoda iti adebi honum a sa adebi ho echi yo no ma bi honum a kokoro bi so a ye se ohen na bodawuro kroyi ye de chechiri kroyi se wo mpe aba ye nuye ye mfa makurom krobu a wo kwa echimu ja ye mfa ma krobu a ye se ochiri aponche krobu a so ochikaman eyade a eye ye culture enti wudi bibi bese na ebe fremu enye ye
yenya na bibia bibi na yenso no yeye saa no ma na nka nya hwio ba ya within seconds ntokwa besi woyire onya botre de waye nyina obeka na bonten unyimi yanka wusi mi dross ko beka ka kira wo obeka ka kira wo de gu ani mu ase adensu na nka yayi enu ntini ya wade se de enchenti na ntokwa banti yaw enu ma bi ho amenye enu ma bi ma wukuru nye kwa kuna tuska usu wujire panta ka eboni ana dabi enkenya boni wo kwa bisu batanye e kotra enya yayi no especially asante ya mo me mfa ne kura nya adwuma oba bi betima frɛ na nya wa na awro etu wo sa oba no koto se wo kosra wo breda na wo kɔ na wo breda te na yire panti si a wo ba baka kyerɛ wo maami sesi a ma ebreo na de me kɔ yi wo Oforisuo ye brei se wo wie fie nya se na yira taba no wa dwomfa no me kɔ ye me se panti pa ya soko me bra si ho a wo si wo bo se wo maami be frɛ to ma aba fie wo sesi a ba ma oba no wonen ma ho me ba ma wo awura no baba me yire me ba be si pint o company house kwa kunti se ba bia eduro no be ma no ntiase no ba ne be ko nko oba ne be ko na so ogira sa se mo se de maya ma wunyina no anya ofete se nyum na amachi de boy no na so the way gina so no akwa me bi be ba obeka me ebi obenya de obesi pint na ma wo be ko ampa obenya de obesi pint na ma but the way you road obeka hospital zo wunya to obeka me to so okwa onko o jasa yi wesu na so mimi nyaaw na wujira wesu se de maye nyina anya ofe ne nti wujira so se wo yare na wo pints seven brothers am apade gomansi ena da so we go as I red so we na no mo de yi no mo red so blue no akum sa no and there be pint na nkasa red am say red na blue no ye eye so we na no mo ne kotokofo di si ani no mo no de agu so we na no mo de kotokofo si ani no so we be mansa no bansa be mansa na we o si so yaw eti wo no ma bi wo ni mame ka sem bi amede gba wiye oni se ye wo kasa bi se so ba ko mfikira first no na onu aduane kura mani kunu ya nana no enu nti na bebre ware miensa mienu ehinta sem ewo mu no ene sa ade no enti we be menstruate a we mu ninsa ti obema bi ho ma sa no mane na chiwade ye nananom enti oba bi ho ma menstruate a be ma ni nadwane ye wo fie bi mu amekọ bunu mamu baabi so oba echima wo krom wa ye wo baabi a ye sisi adan ya wokotena ma wo fi ansa na waba krom enenne nya bosom na chiwade kroni gina de no enti se wo se wo taama so no menstruate ye de wokọ a bibia wo ho wokọ ubetena wokọpem taama ho be fi ansa kroni nkwanti o ansa na waba krom na no bi ko ba dwaman a e wa sole yitu ni san ye se tra bonten ehunhyem kura membo e de a afian ba sanete iti ono ma bi ho no ma moja efiri ma no ho kọ kwa kuwe so video no wo si pa ba na hwe no sa no ba na hwe no so ma na dwuma wa ma na dwuma yaw iti susuan pa so hwe sa pechai na se wo si na wo maame ana wo sister bi beto so a hwe de wa ya wote wo hwe wo wiye na kwa abrane a wo si sa ade wi no se wansi a ba bi oba na gina no eso nya ne bebo fo ababo eti menya sa de no afekura na wo bre wase wo no ma bi hu eti me se be ma oba wo pani kuru pa no se adwuma de wo ma ne nya da ya o ma bebre ho no ma o ma ni kuru si ne pint da no matter what so wo yare o ma ni si o respect ni kuru because ni masante amane woni Ghana ya mane o ma ne nya be ma no nya mo ba ne ko nya ma ne nko se nu ti de o nya ma ne nko bi so obo be ya me si da tienie pa ya fe mo mra sa ma mi si sama no te o yare me hwe o kama but o panties me ro me de begu basket mu nyame ya adum na ho to wa na wa wasi wa de o yen she da nya fi sebi ni wo de a o yen she da nya fi dia so na okay yaw sebi ni wo de a ma no mo she ba ebi ni wa ya me ma she de yaw so obi ni ne girlfriend mi tu kwan omo so omo kwa ba ba bibi nti na o mada na ba ma na chinja ko pe panties atwa pant atwa ma ne girlfriend na na yire na de she no wasi ade be che na wo omo kom baby eyesa na emom se yakwana pant ye ba kunti te bibi nti entimi ama na bia oba no se bibi wa yare na pant ma woro na mashi eno kura bo de me fan se ye wote e wo kwa bi so na de sikite wo mu nyina ne se entoko bi beti mashi ya wan hwe wo de be yaw ye ne problem no
akwase broni se one ne yire na ne kunya ntokwa eye na omo ye omo no sa punches na nka omo because ye omo culture broni nware ema 7 previous afenso ema oba no enhehye no ma so de kwache 7 previous na se broni nya sa omo ko na bia omo topono na omo didi frawa bia na de amount na ko ba bi madafu bi ne maame ko Germany ne bawo maame no wanya ne ba bi ko me pese me boni din e no ko sra ne ba be fa no e no de ne ko Germany ho ne ba ne ware bruni edu time maame ne hwe TV no time so ya pe ne bruni na bedum na ka che maame so nkonkoda time so o mo de bre na ye adwuma u disturb no edu time maame na e ba no se maame ni mi se wo Ghana eti wakwa sra te se Ghana ye culture no eti nasi wo kraba Ghana no nasi ba ye shopping ama no ti ne motive nyina no maame ne bobo ne hu wie ya okra okache ni kunzo nka nchen se meko no ade oba ne ye ya se powder nkitinkiti bi powder ya ye boy ene no ma toys bi ene osesa de ma na se no ampe flower bi aka da bi no de man se oda na se obesa bye bye afi maame ne busa ne baba man se na ha na moto se ha de enye yi bate ne ha no safia so wan to ade ankoche wase obagine bakura wo kwanke ye wo oba man wo betobi oba no so betobi but akwasi buroni ni unyantokwa wonka nkyere wo se afekura so ye wotimi to bibi ko maame wonka because ayo mo culture mo nim sa de no eti ye ne ha no se oba ma pa se ena medical case oba bu o mani kunu si ono ne dross oba no o mani si ne dross so that because asantini masamka ebia na be ma na se bu anye ni onye yie dada wo chiranko ye dia be hwe wo oba no sa re oba ma yi a wa anye ye nyina ne yire o point a wo ma na siwo na bebe asesa na ne shebre enso bia na ntesa it is an ete da oba bi wo mani kunu ensi point no se ye kokoam se ye hin se wo ba hata o mani emensi eti ya culture no me omuna samwa me se wo ye be ma na wo yire wo yare a wo ho kwase wo hwe do de hospital fine ebi a obekọ hospital no ba kura na bia bibi nti anu maduro bi na owo adwonso na bia adwonso no sebe ebi aguai mu wo ho kwase oba ne be ro kwaku enem gisho bag wo kwa na wo de wo de gu line ya yin mama me ana bibi sha shoki mame so ti ase wo betimi aye but apart from that no say ayen hye se wo beka chem se wo yare o point is a good basket no man sinti wo se menwene ho de mayama wo nyina wo se menwene ho nti no wo jami akwa yaw jami na komi si okay eya samu misi eya samu jami na komi si wo ba no se panty ani kunu nansi wo ne yade brembe boso me ennan mu no pant no abodom pem atufu iti bema no enwe ne ho ne sayo nti no se wansi pant ne de won pe bema ne biem me no ka se abawati ye so ye menkan na bema no e de abeto so Asem Mpe Nipa nim se woni wati Oforisuo Aboagye misi abawati amisi me mo ba ne nko ana se de esie no ye mfa chopa bi enko fam omuna samwa ene ebo one top o se bema no ku ade a ya misi bema ni nyawa onu nyantokwa de be yaw titi anyesa o ma me so beto so a wo ye to lege 055131 0551 0548 enu ehu hia se o se ka bema no osi panties no na babi kura akwa du se wansi pant no current bema ne nko enti odofo bema no onko ana asem 055131 0548 404528 035404528 hello Oforisuo yeah I really pick a new at like na yentie we ofu ade achi dia etensemu asemu na nipa ade ade ka te ko bi ntumda enti ebi da pancho shubulu kwa bigu ndi kwa chosi na o yare na ono mo no ko to ale pa se ma no na ma ye we ye sa ade ni oba ka so o ko to na sa pe ma du ji won ko omo ba ron ko obenya obi an
No, okay. Bema no obisu onko obisu ana eyi okwa akotite bichira kuzo Asem Fufuro Asem ya san ne ne ye kan pa wodo no enya bema no so woja no sebe wodo no ya ka se wansi kwa na ya obedai okay hello ye wani o hello utumenka wani Ami ba cho. Asena ka bata mkavie. Ayeti o mame. Ntia no kwa nti won tese koda. Ayeti o yede yete wa ha. Wa ba ma wa se. This man see ni drop ya waja o peso janu. Asena ka bata mkavie. Eno ni yeti o no. So bani. Sompa yeti o. Me see wa an kan bani so wonya butre. Na ezukwa okwa on dimension ebi a obesere wo nkwa on de nya aboa no be ma na sena no ho ahwe no ama na ba nkwa mu a on check now abrochire fo se machine o mu di fi ne ma na o mu so o mu fi nkwa obi anso obi enti onya abrochire no on snap share ma no no won nya me ase nya me de na ba nkwam ana mbesa me plan am ka bi enti onya abrochire wo ti nkwa fo asama no no okay na o free he me ba so me free yi Ethiopian kasia e frame nyamsem ma me nyamsem beda se papa na adwene mu do wose waboa hwo yade am oba oba nkwam na kapanti de keka no so na de nese wo kwa wanyi maye o tena se hwe nkoda no wanyi maye yaw drume bi asem na ka na no de o yenwa be ma no situation na wo kan bibi se okoshe ba bi ampa yaw obetuma kwese baby because penifo na ne memra ko ne kaida so ya si numbers should be 055193 nso ni tia na we no mo frefre 055193 0548 0355 404528 0355 na yenkon humando so Asem o Asem kana nko na nzu to anwoma bebre sesa o ma wi 0355 4528 0555 404528 na yenko enkotie said your man for besi aka Asem wo mra samwa Asem pa noke hello maju so ebru katache ba bia frefre udi agam frefri ba na ekurum kunzu ba na ekurum yentie boy pa jo ma me de anye na yade na abo apare da na abo apare trimu de Osei me se ma me no ebi anye na yade na abo apare trim na wokasa awo anye sa de nye na nia wade ti na akasa ba ka nye sa be atima hwa ma ho ato amma de se wasore aba nkwa mu a pande so asem na woka pande se ne be ma ne ka wontimi nto aka de wo se ka wan ka kama awo ani pera timato fanta ma wati ma se ya de kura ba di kura tubu ye na on to fronto e be ko mi ho ne kura bo ani ni ho ato wa yi wa ni to ba no ma no wa botre na bibi nya me na ye waso nya botre wose be ma na dia wa ye na ye ne kra ya papa gise ni wudam ti be ma no pa de so be ware ni bim de enya edwuma wan si pant no ende ho ma no wa botre ama na bona bibia de pant de man kwa nkasen topen na wade na gudia e man kwa kwa we nkonko ye gina so okay yi Asem o Asem kasio ya wasi awale kwa no so se osi wo nyan no ana wo ja ko no ya wo ko wo ba asakwa nesi baby yaw bema na hwena manu wato na me kasa asem wo ye obema na to na oba ne te asem anya asem chinchina wo so wo kwa ya wo pa cho kakra bi na so sesti wo be kwa jan man nko because on fam kusi baby a o di nti o yesa kete bom mobum kwa ano kwasem nipa bia special oba wona wo tu sika na wo hwe no hunu mobo ye ne bibia but edru mebi no so wo kwa ya obi abaso okay hello edru mebi no so wo kwa ya mesre
nyese oba bia so wo kwa no so wa relax say onko wo de wa fam de akosu a bone be na asi asembe ne ba sebe de sika ne twetwa mafomo wa fache na bia nkotodwa bi ne sebe no ma be ba ma be wo su pa short ase ni nyina achi wo seda panifo aka wo seda yaw saa oba no the nurse baby wo nim na dwin te o de yesa ite be better sentempa na hu so bruntem no wani nya kokko no okay hello baby afrefre udin Ato poso na mele kate Oforisuo nie poso na semente mon committee na te komini fune na efumomo free ya ha we dey free ha ye sie kakra we be bam from enche why sie kakra ekoso enche ye be bam from mem why ai enche ya mo be bawo ye be ba mame ye be ba enche no okay tikwaku tibema no onya kwere baby aware nsem na futu sem no ana aware mu nsem no yaw edoso unse aware kum nipa chan accident anokwasa sawo no ma bebire mu ba nipa no ya na mema yen kan asem obi abaso okay hello baby afrefre udi katachi yentie we yentie we Mama wansi mama no ade no ba o jana kuma antom adana ani so ba na say mama si abanda ano so mo na wani na anecho mo be jana wala onya no ma ano ekasa okay ya bre no ayebe eno ntino diomafo kan nyina ne se sa no ba no kapa na watumi ahwe na man ho atoro na se pieto pa wantumi ansi kuma se fiem ye besere no wanhwe yie wona mabonte ne de se tenten so pa de a oba no so obakwa onko baby na debi no se wa huna ansra se vantini ba ma Vantini be man ne yire se wajano o mo company fo ka so ntie oba ne so ntie o so be man je o so nkwa o so mpia mo nko e me na da 100 times o so nkwa o manko okay Grace Jamu adodo no afa no Adum Grace Nyakopon ya aduma eda memne da na ye de didi twatwo de ekoma ye maami sanse oba tanwu a eduru ba bi a ya na abrehwo abafie pa dasen butu ama yefunu ekotom pan ba ne saa no a ema na ehunu amane sa akoko batan se ofiri ho a na se owu a na akroma enedi ne ma esuan akwowe ya na abrehu yie papa eno Grace Jamwa Adum Grace eda memene da ne koja ne kwan kora o na honti eno manfo dodo no akọ spend love wusu eti ena dodo no a eko na wodi edidi twato ede akoma ma migre orofo mamponti o mamponti ena dwumadi wi nyina ekoso mamponti abrade eho ena dwumadi wi nyina ekoso a edidi twato yede koma endo Grace na yanom na chisikansa ye damemene da na wia eno tiejamfo enyina da yenko ne koja spend love usu na onkata ne maame echi kura ade echi ne kwasi ada no Pentecost asode ewa patrapa ene ede na ase ekoma krupo twediampon ba kofo drugu ba kofo ne sanso krupo twediampon ni kata wonsom no ni pade a yenko ne kobo spend love owusu achidom na nwoma enkonkan abusuan nyina da ebema mu nyina hyeden ene yako Oforisuo Aboagye ha ena mde Sompa Asem Mpe Nipa na ABC nyame adoma dwoda obesan atemenka yakramo yeko emamu nyina bye bye.